Pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas nam pripremam jedan fantastičan ručak. Potrebne su nam sljedeće namirnice: svinjski vrat, praziluk, čeri paradajz, kačkavalj, jaja, majonez, so, biber i pečurke. Ja ovaj put pečurke nisam stavila pošto gosti nam trebaju doći pa jedna osoba ne voli pečurke, ali inače idu i pečurke. Pisani recept imate ispod videa. Kliknete na naziv videa i izaće vam pisani recept što sam sve stavila i koju količinu. Sad idemo na pripremu. Prvo ću svinjski vrat da posolim i pobiberim. Svinjski vrat je bitno da bude onako malo masniji, protkan i deblje sečen. Prazi luk isečemo na kolutove. Posolimo, pobiberimo i onako malo izniječimo, izmiješamo. Pleh ili vatrostalnu posudu malo pouljimo. A zatim ubacimo praziluk. Poređamo svinjski vrat. Kao što vidite, poređamo kriške sira između mesa. Ostatak sira narendamo jer on će nam trebati kasnije.
Isječemo ostatak praziluka, posolimo ga, pobiberimo i poređamo preko mesa. Dodamo čeri paradajz odozgo. Umutimo 3 jaja i 500 g majoneza. Posolimo, pobiberimo i sa tom masom zalijemo naš vrat. Odozgo stavimo preostali kačkavalj rendani. Pleh zatvorimo sa alu folijom i stavljamo u rernu koja je prethodno zagrejana na 250 stepeni. Kad ubacimo tepsi u rernu, onda rernu smanjimo na 200 stepeni i pečemo je nekih sat vremena. Zatim skinemo foliju i još zapečemo jedno 10 minuta da dobije boju. Evo, dragi moji, naš ručak je gotov, zaista je fantastičan, znači vrat se onako raspao, omekšao, poprimio sve ukuse, verujte mi da je fantastičan. Dragi moji, za ovaj put toliko, želim da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje, zdravlja najviše, a sve ostalo će da bude prijatno. Vidimo se.